Tubahaye ikaze mwebwe baduteze amatwi. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yihutirwa cyangwa se update kuri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, intambara ziri kubarizwa muri aka karere, twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta FARDC, ubu cyamaze kubona abagifasha kurwanya iyo ntambara, by'umwihariko umutwe wa Wazalendo, hakavugwamo n'umutwe wa FDLR cyo kimwe n'ingabo z'u Burundi. Mbere yuko nkugezaho update z'imirwano yongeye kubura hagati ya M23 na FARDC, nuko umwuka wa politiki uhagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi, abanyekongo bategerezanyije amatsiko yo kumva uri buze kwemezwa na komisiyo y'amatora Senika ari we wegukanye intsinzi ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kubagezaho izi update rero, reka tubanze duhere ku makuru y'imirwano iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Guhera ku munsi wo kuwa gatanu, ubwo hari tariki ya 23 Ukuboza umwaka wa 2023, nibwo amakuru yari maturuka i Burundi yavugaga ko habaye imirwano ikomeye hagati y'abantu bitwaje intwaro n'igisirikare cy'u Burundi. Iyi mirwano ikaba yarabereye muri zone ya Gatumba, intara ya Bujumbura, lokalite ya Vugizo. Aha hakaba ari hafi y'umupaka uhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage batuye muri ako gace bavuze ko abagabye ibyo bitero baturutse mu ishyamba rya Rukoko bambuka umugezi wa Rusizi. Abatuye muri zone ya Mutumba, komine ya Mutimbuzi, bazindutse bavuga ko barimo bumva urusaku rw'amasasu n'amabombe menshi, by'umwihariko ahegeranye n'agace ka Vugizo. Andi makuru avuga ko muri komine Gihanga, zone ya Gihanga, naho umutekano utari wifashe neza biturutse ku bitero abitwaje intwaro bari bahagabye, ndetse abaturage bakaba barahise banemeza ko bifungiranye mu mazu yabo kubera urufaya rw'amasasu rwarimo rwisukiranya muri utwo duce. Aha muri aka gace ngo umutekano wasaga n'uwahungabanye bikomeye biturutse ku kuba igisirikare cy'u Burundi cyarimo gihiga bukware abo bakekaga ko ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano, ndetse ibi bikaba byaranemejwe n'igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko hari abitwaje intwaro bagerageje guhungabanya umutekano muri utwo duce, ariko igisirikare cya leta y'u Burundi kikaba gikomeje ibikorwa byo kubahiga bukware aho bari hose. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyatangaje ko abagabye ibyo bitero ari amabandi yitwaje intwaro n'inkozi z'ibibi, ndetse ko inzego z'umutekano zikomeje kubahiga. Nubwo igisirikare cy'u Burundi gitangaza ko abagabye ibi bitero ari amabandi yitwaje intwaro n'inkozi z'ibibi, umutwe wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukaba ufite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo, wo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki ya 23 Ukuboza watangaje ndetse unemera ko ari wo wagabye ibyo bitero ku butaka bw'u Burundi. Umutwe wa Red Tabara ukavuga ko ndetse ibi bitero bishobora kuzakomeza kugeza igihe ibintu bihindutse mu Burundi, aho abakuriye uyu mutwe by'umwihariko bayobowe na Alexis Nduhije bavuga ko batemerera imyitwarire cyangwa se imikorere y'ubutegetsi bwa Perezida Neva n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, bityo ko biyemeje gufata intwaro kugira ngo baburwanye bivuye inyuma. Byavuzwe ko kuva imirwano yatangira abaturage bagera kuri 27 aribo bamaze kuyigwamo, hakomereka umusirikare umwe n'umupolisi umwe gusa, ariko andi makuru akavuga ko iyo mibare yatanzwe ivuga ko ari abaturage bishwe ngo nta hahuriye n'ukuri, ahubwo ko ari abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bishwe n'abo bitwaje intwaro kuko babateye babatunguye, ndetse ibi bitero bikaba byaribasiye ibigo bya gisirikare n'ibiro bya polisi y'u Burundi muri utwo duce. Uyu mutwe wa Red Tabara ukaba usanzwe ugizwe n'abarundi by'umwihariko bahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ubwo muri iki gihugu hapfubaga kudeta yari igamije kumuhirika ku butegetsi. Icyo gihe benshi mu barundi bakaba barahunze igihugu cyabo, harimo abasirikare bo ku rwego rwo hejuru n'abanyapolitike, bose bakekwaga kugira uruhare muri iyo kudeta. Uyu mutwe wa Red Tabara wamaze gutangaza ko urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, n'ikimenyimenyi nuko ibi bitero bya Red Tabara byibasiye uduce duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho uyu mutwe wa Red Tabara ufite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo. Hari andi makuru avuga ko uyu mutwe wa Red Tabara nawo washatse kwihimura bitewe nuko guverinoma y'u Burundi heruka kohereza abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo ku bwumvikane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye guhasha uyu mutwe wa Red Tabara, ariko kugeza amagingo aya ntabwo igisirikare cy'u Burundi kirabasha kuwusenya kuko usa n'uwamaze gushinga imizi muri aka gace, ndetse bikavuga ko hari indi mitwe yitwaje intwari ikorana nayo, uvugwa cyane akaba ari Twirwaneho y'Abanyamulenge iyobowe na Colonel Makanika. Iyi mitwe yose y'aba Red Tabara na Twirwaneho ikaba ifite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi kandi umutwe wa 23 urashinja igisirikare cy'u Burundi kwijambika mu ntambara uyu mutwe uhanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho M23 imaze iminsi itangaza ko ingabo z'u Burundi ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, by'umwihariko mu mirwano imaze iminsi ibera muri teritwari ya Masisi. Bikaba bivugwa ko hari uburyo M23 yabiri gukorana bya hafi n'uyu mutwe wa Red Tabara mu rwego rwo gutesha umutwe igisirikare cy'u Burundi, dore ko ubwo cyaba kigiye kurwanira kuri front ebyiri ari z'imbere mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Kongo. Icyo ya 23 yabigamije aha niki nuko igisirikare cy'u Burundi cyahagarika gukomeza kohereza abasirikare gufasha FARDC, ahubwo kikaba cyahugira mu kurwanya bitwaje intwaro batangiye kugaba ibitero muri icyo gihugu cyabo cy'u Burundi. Tugarutse mu burasirazuba bwa Kongo, amakuru ari kuvugwa nayo y'uburwa ry'imirwano hagati ya M23 n'igisirikare cya leta gifatanyije n'umutwe wa Wazalendo. Kuri iki cyumweru imirwano ikaba yabyutse ibera mu gace ka Kaluba ho muri groupement ya Kamuronza, aha ni muri territoire ya Masisi, aho abarwanyi ba M23 bahanganye bikomeye na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Amakuru aturuka hari kubera imirwano avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwifashisha indege z'intambara n'intwaro zirasa mu ntera ndende mu rwego rwo kugerageza gusubiza inyuma abarwanyi ba M23, ariko amakuru aturuka hari kubera imirwano nanone akavuga ko M23 ikomeje kwegera imbere isatira ibindi bice hano muri territoire ya Masisi. Amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko M23 yamaze kugera muri centre ya Rubaya, ariko nyuma yo gukora itohoza tukaba twaje gusanga M23 itaragera mu gace ka Rubaya. Gusa abarwanyi b'uyu mutwe ba M23 bakaba bamaze kugera mu nkengero z'aka gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ndetse amakuru aturuka hano mu gace ka Rubaya aha ni muri territoire ya Masisi akavuga ko M23 ishobora gufata aka gace igihe icyo ari cyo cyose nyuma y'imirwano yabaye igihe gito yabereye mu gace ka Bushebere na Bumbasha muri groupement ya Bukombo. Ikindi nuko iyi mirwano yo kuri iki cyumweru yatumye abaturage benshi bahunga bitewe nuko muri iyi mirwano harimo hifashishwa intwaro zikomeye zirimo indege z'intambara, nkuko nabikubwiye, kandi bikaba bimaze kumenyerwa ko abaturage aribo babigenderamo ku bwinshi, ubu bakaba batangiye gukuramo kabo karenge. Iyi mirwano ibaye nyuma y'indi heruka kuba ku wa 4 w'icyumweru gishize ibera mu duce twa Busumba na Rugogwe muri groupement ya Bashali Mukoto ho muri territoire ya Masisi, ndetse ikaba yaraje kurangira M23 ifashe utu duce twose. Iyi mirwano ibaye nyuma y'indi heruka kuba ku wa 4 w'icyumweru gishize ibera mu duce twa Busumba na Rugogwe muri groupement ya Bashali Mukoto ho muri territoire ya Masisi, ndetse ikaba yaraje kurangira M23 ifashe utu duce twose. Ni imirwano yongeye kubura mu gihe impande zihanganye zari zemeranyijwe agahenge k'imirwano kagombaga kumara ibyumweru 2, ariko biza kurangira impande zombi zongeye gukozanyaho nta n'icyumweru kirashira kugeza maginga y'imirwano ikabiri kuvuza ubuhuha by'umwihariko muri territoire ya Masisi. Buri ruhande kandi rurashinja urundi kuba nyirabayazana wo kongera kubura imirwano, aho igisirikare cya leta ya Kongo giheruka gutangaza ko M23 yarenze ku gahenge igaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Kongo biherereye mu duce dutandukanye ho muri territoire ya Masisi. Ku rundi ruhande Lawrence Kanyuka umuvugizi wa ARC 23 mu bya politike kuri iki cyumweru abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko igisirikare cya leta ya Kongo cyarenze ku gahenge kari kameranyijweho kigaba ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu duce dutandukanye muri territoire ya Masisi. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko M23 irakomeza kwirwanaho kinyamwuga no kurinda abaturage mu duce twose igenzura. Iyi mirwano yongeye kubura mu gihe Perezida Tshisekedi aheruka gutangaza ko nihagira isasu na rimwe ryongera kuvugira ku butaka bwa Kongo cyangwa se rikagira umunyekongo ryica azahita atera u Rwanda. Icyo gihe akaba yaravuze ko bitazasaba kohereza abasirikare ngo kuko ashobora kurasa Kigali yibereye mu mujyi wa Goma. Umva uko Perezida Tshisekedi yabivuze icyo gihe hari tariki ya 20 Ukuboza muri uyu mwaka turimo, ubwo amatora yari agiye gutangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Et puis nazali koloba na bino boye nazozwa bino ba témoin bino souverain primaire pe. Ubu ndababwira nti nimwe mugiye kumbera umuhamya, kandi ibyo ndi kuvuga isi yose irabyumva. Isasu rimwe gusa rizaraswa n'izo nyangaragata nzahita nteranya imitwe y'inteko nshinga amategeko mbasabe kumpa uburenganzira ubundi ntangize intambara ku Rwanda. Murabyumva? Reka nongere nsubiremo ku batanyumvishe neza. Isasu rimwe gusa rizageragezwa kuraswa na ziriya nyangaragata kuri Kongo nzahita nteranya inteko nshinga amategeko kuko itegeko nshinga ribimpera uburenganzira ubundi ntangize intambara ku Rwanda. Lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Kongo, tomboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango na kosangisa parlement en congrès pour loi constitution za kopesa ya nyangaragata kuri Kongo nzahita nteranya inteko nshinga amategeko kuko itegeko nshinga ribimpera uburenganzira ubundi ntangize intambara ku Rwanda. Kandi ndababwira ngo ntimugire icyo mutinya abanyekongo, ubu dufite ubushobozi bwose buhagije. Bobanga eloko mogote congolais mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso a partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana.
twibereye Goma gusa tuzakora kuri Kigali ntabwo azarara mu nzu ye ajya akina n'abandi ariko ntagakine na Faci Beto. Nyuma yaho rero Perezida Tshisekedi yahise anagirana ikiganiro n'ikinyamakuru Top Congo, nabwo ashimangira ibyo yari yavugiye imbere y'imbaga y'abanyekongo bamushyigikiye ku kibuga cya Saint Therese mu gace ka Njiri. Umva nabwo ko Perezida Tshisekedi yabitangaje mu magambo akarishye aganira n'iki kinyamakuru Top Congo. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview. Ku kigendanye n'amahoro yacu uzabikoraho iki? Ni intambara mbivugiye hano. Ndabibabwiye kuko muri iki gitondo nakoze ikiganiro n'ikinyamakuru cyo hanze, ariko ntabwo nashatse kubivugaho kuko nari nabibikiye abaturage b'abanyekongo. Aka kanya mbibwiye abanyekongo hano kuri iyi chano yanyu. Harabura gato gusa izo mburamukoro muheruka kumva zisobanura i Nairobi, ikwibeshya gato gusa mbivuze n'iminwa yanjye nzahita ntumizaho imitwe ibiri igize inteko nshinga amategeko nk'uko mbisabwa n'itegeko nshinga, kandi nzahita mbasaba uburenganzira bwo gutangiza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi mbihagazeho kuko namaze kubyitegura, kandi ubu ntago bikiri ngombwa kohereza abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que ndabivuze kandi mbihagazeho kuko namaze kubyitegura, kandi ubu ntago bikiri ngombwa kohereza abasirikare ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo tuzaharasa twibereye hano iwacu. Dushobora kugera kuri Kigali kuko bimaze kundambira. Baremye iriya ngirwa opozisiyo iyo mwumvise i Nairobi kugira ngo bongerere imbaraga M23. Erega igihe cyose nari mfite ishingiro nanga kugirana ibiganiro na M23 kuko nari nzi ko ari ibikoresho Kigali ikoresha uko yishakiye. Nzi ko mwebwe abanyarwanda mubiri inyuma, ariko birahagije. Ibyo navugiye imbere y'abaturage cyangu nari narigeze no kubikomozaho mu gihe gishize, ariko kuko napfuye agasoni cyangwa kubaha ibyo abanyamerika bansabye ndatuza. Ariko ndababwira ngo murabona ko Kagame adusuzugura cyane. Narabibabwiye aradusuzugura rwose, noneho hagomba kubaho umuntu umuhagarika, kandi ngewe ndi umwe muri abo. Niyo mpamvu nabivuze ndabibabwiye hano, kandi ntabwo ari imikino. Bariya harya ngo bitwa ngo iki? Alliance Fleuve Congo. Ninumva ko hari lokalite nimwe bafashe cyangwa se bakagira isasu rimwe gusa barasa hakagira umukongomani upfa umwe gusa, ntabwo ari babiri, umwe gusa, nzahita nteranya imitwe ibiri y'inteko nshinga amategeko, ubundi mbabwire nti mu burenganzira kuko ariko itegeko nshinga ribiteganya, mpite ntangiza intambara ku Rwanda. Mbibabwiriye hano ni ukuvuga ngo niba bikora ejo nzahita nanjye mbikora umunsi ukurikiyeho. Ni ukuvuga niba bikora uyu munsi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu, mu gihe abanyekongo bazaba barimo gutora, inteko inshinga amategeko nayo izaba irimo guterana kugira ngo bamuhe uburenganzira. Nababwira ko ubu dufite ubushobozi, nimutinya abanyekongo, nimugire ubwoba bw'ubusa, ubu dufite ubushobozi kandi tuzashira iherezo kuri izo mburamukoro. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ni mu gihe umutwe wa Alliance Fleuve Congo washinzwe kuwa 15 Ukuboza, ubwo hari kuwa 5 w'icyumweru gishize, wahise utangaza ko ufite ishami rya gisirikare uzifashisha mu rwego rwo guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo kuko bumaze igihe burangwa n'amacakubiri, ivanguramoko, kurenganya, ruswa, gusahura umutungo w'igihugu n'ibindi birego byinshi. Uyu mutwe kandi wanatangaje ko ugomba kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ibintu ngo byananiye ubutegetsi bwa Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwagiye bukurikirana, bityo ko ugomba gukosora ayo makosa yose ufatanyije n'indi mitwe yitwaje intwari igera kuri 17 harimo M23 na Twirwaneho y'Abanyamulenge. Reka tunyarukire no kubikomeje kuvugwa mu matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abantu benshi bategerezanyije amatsiko ibiri buze gutangazwa na komisiyo ishinzwe gutegura amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza uwaba yegukanye intsinzi muri aya matora. Igikomeje kuvugwa rero nuko kugeza ubu abashyigikiye Moise Katumbi n'abandi bafatanyije nawe bamajije gutangaza ko igihe cyose biri butangazwe ko Perezida Tshisekedi ari we wegukanye intsinzi bari buhite birara mu mihanda, ndetse ko haraza gukurikiraho imvururu nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bavuga ko bashingiye ku buryo amatora yagenze, komisiyo ishinzwe amatora nta kindi iri gukora usibye kwibira Perezida Tshisekedi amajwi, bityo rero ko igihe cyose bitangajwe ko Tshisekedi ari we wayegukanye nta kabuza imvururu ziravuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashyigikiye Moise Katumbi bose bakirara mu mihanda. Ni mu gihe abashyigikiye Perezida Tshisekedi nabo badakozwe ibyo kuvuga ko Moise Katumbi ari we waba Perezida wa Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba bavuga ko nabo bashobora kujya mu mihanda bagateza imvururu mu gihe cyose komisiyo y'amatora yatangaza ko Moise Katumbi ari we wegukanye intsinzi. Abo bashyigikiye Perezida Tshisekedi bavuga ko Moise Katumbi ari umukandida washyizweho n'ibihugu by'abanyamahanga, yewe ndetse ngo nta nubwo ari umunyekongo wuzuye, bityo ko Moise Katumbi atari umuntu wo kwizerwa bakwemerera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kuko icyo gihe yahita atangira gukorera mu nyungu z'ibihugu by'amahanga. Naha turangiriza aya makuru cyangwa se izi update, tunabizeza ko buri munsi tuzajya tubagezaho amakuru mashya arebana na politiki ivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi muri aka karere duherereyemo. Cyaho usigarana amahoro y'Uwiteka, usigarana amahoro y'Uwiteka, usigarana amahoro